This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Metïap trong Samla Rosmita Hajong kebelajar ngai na dukusan trek Jylla Uttarakhand lalap ekspor trek Jylla Uttarakhand Narud trong kawai kawa Apauri Kyrwoh district ke Jylla Uttarakhand ke Samla Rosmita ke badai nak Shillong Mail Dima Hasoa district ke Jylla Assam ke lecture banyak khoni ke railway recruitment board examination kalau pendap ikjing puli engineer Haryana bakadang pengkre ek APSC exam akauti bakala pentep hayeng bakal yakhoni ke exam railway ke balong hak South trek Jylla Uttarakhand hak jan mir san trek Jylla Uttarakhand kala pentep hak kemi bakadang wan phai ke rel kacing itu ke bom syai bat penlong ik bahiyeng ban lengo kami kala ong bak Samla Rosmita kadi ke basyaik tien bat kam chuthok bakani ke yalam shi kicing sau tieng bala si don kibrio ki bapun boreka ban keren kumtei ya ke Metïap trong Samla Rosmita la ra ban le postmortem kar bak kipulet kidang penlong chung Tohkit ye kidau ching yap chongka kipulet kilara Tohkit ya arngut kibrio ke tau Heman Sharma na Mohindergar Delhi baru pankaj kokar na Rohtak Haryana kini ki arngut kidi ki bapente pishphang ke jingcha rangai ju ke Samla Rosmita Hashipuri police station bat kikam bakala syarong no hakati gawa Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya